See, basically, tourism enhance जावपा खातीर we have been making lot of efforts. We have introduced lot of new initiatives, especially hot air balloon, किंवा jumping, किंवा these cycle route and all that things. These are the initiatives which we have taken so that ki lot of people also come to Goa in addition to see our natural scenic of Goa, like tourism जे beaches असा किंवा temples असा किंवा churches असा कितें आसा पळय ते. In addition to that, we have been promoting Goa in various other destinations. जे ज्या कंट्रींच्यान जे टुरिस्ट अजून पर्यंत गोंयान पावूंक ना तांकां आमी टॅप करता. वी आर ट्रायंग टू टॅप देम सो दॅट दे कॅन विजीट गोवा. ताच्या भायर वी आर इन्क्रिजींग दी इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीज एट वेरियस टुरिस्ट लोकेशन्स, स्पेशली बीचीस like parking, better toilet facilities, which was not there for all these years. ताच्या भायर we are also checking that there are no illegal activities on the beaches, so that people who visit on beaches or tourist places, they have got good living and enjoy the beaches and tourist places. Right now, department as such has not got any specific plans, but yes, some of the hoteliers have been giving a lot of discount offers to the tourists, especially locals. आणि ताच्या भायर monsoon has been one of the reason where tourists want to enjoy, so that is the area which we have been tapping up and making awareness among the people in India. Charter is a completely different issue altogether. कारण charter जेन्ना म्हणटा तेन्ना कितें जाता, the charter comes along with 150 200 tourists, okay, and they come for 5 to 6 days or 8 to 10 days. त्या टायमार ते चार्टर जे आसता पळय, दे हॅव टू बी पार्किंग इट एट द एअरपोर्ट. आमच्या एअरपोर्टा कडेन तितली एरिया ना किंवा स्पेस ना फॉर अलॉटिंग दीस चार्टर टू पार्क देर. सो तांकां मागीर कितें जाता, हांगाच्यान मागीर आयदर दे हॅव टू गो टू मुंबय एअरपोर्ट ऑर बेंगलोर एअरपोर्ट विच इज क्लोज बाय. तातूंत तेंचे फ्युअलिंग जें आसता तें इट इन्क्रीजीस ऑन दॅट थिंग्स. ओके, सो मोस्ट ऑफ द चार्टर हॅव रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दीस रिजन्स की गोवा डजंट हॅव दॅट मच फॅसिलिटी. बट मे बी आय थिंक आफ्टर दीस मोपा एअरपोर्ट the things should be improved or better this thing. त्याच्या भायर कितें जाता की नाव पीपल डोमेस्टीक ट्रॅवल जे आसा किंवा जे अदर एअरलायन्स आसा पळय, इंडिविज्युअल ट्रॅवलिंग आहा तें वाडलेलें आसा. चार्टर म्हणजे कितें जाता, फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन जाता. मागीर तांकां कितें जाता, बाकीच्यो एरिया कवर करपाक मेळना. वेरएज नाव द टुरिस्ट ऑर द पीपल आर व्हेरी वायज, दे वॉन्ट टू म्हणजे एकाच ट्रिपीन सगळें कितें कवर करपाक जाय. लायक सपोजींग दे कम टू गोवा, मागीर तांकां दिल्ली वचपाक जाय, दे वॉन्ट टू सी द ताज महल, दे वॉन्ट टू गो टू केरला, दे वॉन्ट टू एन्जॉय द बॅकवॉटर टुरिजम. सो अशें आसता तेंचें. सो इफ दे कम बाय इंडिविज्युअल फ्लायट, ओके, दॅट इज बेनिफिशियल फॉर दॅम. सो दॅट इज द रिजन वाय देर इज अ स्लायटली द रिडक्शन इन द डायरेक्ट चार्टर्ड फ्लायट्स. सर, रिगार्ड्स बीच क्लिनिंगे खातीर लोक खूब उलयता, सो तेजेर कितें प्लॅन आसा? न्ही, लोक कितें उलयता बिचा खातीर म्हणजे क्लीन जायना आनी हें तें खूब तरेचे. न्ही, आय डोंट थिंक. सी, वी हॅव गॉट एन एजन्सी इन प्लेस. दे आर डुईंग देयर बेस्ट टू कीप द बीचीस क्लीन. ओके, and in a day 3 times they clean the beaches and they dispose of the beaches, the garbage from the beaches. ओके, बट ताच्या मदीं जर इन बिटवीन जर सपोज खंय गार्बेज दिसलें जाल्यार सी, वी कॅनॉट हॅव 24/7 पीपल वर्किंग एंड क्लिनिंग एंड लिफ्टिंग द गार्बेज, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्युमन बिंग्स. ओके, एंड वी हॅव टू ऑल्सो सी दर इंटरेस्ट. बट आय एश्युअर यू दॅट की तुमकां जर केन्ना खंय गार्बेज दिसलें जाल्यार यू कॅन जस्ट लेट मी नो. आय वील सेंड आवर पीपल देर एंड देन दे विल एन्श्योर दॅट की दॅट प्लेस इज बीन क्लीन. Garbage, as of now, what I feel is that overall the beaches are very clean. We have been getting reports saying that beaches are now been better than the olden days or earlier days.